New Nallong village, Manipur. Inaugural monuments unveiled by NK Hilakwa Passer NBC Chief Guest Ki Hunbo MLA 52 Tamei AC on 17/4/2013 ga haisi abu nam haisi thiumi ba bukia pau nice picnic kam ba de haisi refugee camp sunna si tu ni sekarang haju ke ba dan ki wo khai lọ si khai lọ cái số quay là khai lọ ai chỉ lăng rồi cứ đỏ ta được chụp khai lắm rồi này là it's cold out here hay si Adam là lò mà có năm san hay si có bún ron là kêu cho bà mẹ sẽ everywhere snow bún ron là kêu cho bà mẹ sẽ hay si Adam là lò Fellowship New Nallong Baptist Church Barak Daily Tamei Subdivision Tamenglong Manipur I see Lon the chat mi bo Mathabo Christmas 2020 Di Kumkasan 2021 New Nallong Baptist Fellowship NNBA Manipur I see video recognize to Makai boy hay si go fellowship chu ba me Liangmai church New Nallong Baptist church si ba me era mai pe si yom bang gang hay si church like 8 times Christmas and New Year to me bo ram khat hoira Barak ka thoi pa let's go and see how big is it and how beautiful is it. Let's go and check it out. Nam song when you chu khai mi bo li I say hai bo pakam kui bo bam how many lung new bo bam song di wi ye hai bo bam hai si pa ni hui lo ja hai ka lung tang ma on ta di bo chulu ko bo chu lo ja pa hai se du ja chulu missing hai lo ja pa hai si du ha mi boy. This is called Barak River. See the view, the chill water which around here. You can reef the boat here. You can come here for the trekking. This is the main picnic spot between Nagaland and Manipur. Honorable Chief Minister Liangmai used to come here for a visit and for the picnic. Very still. Turmeric farm. This is the pineapple. I see the sun process bamboo shoot process kambo hai se pari ga to khai lo ja uga di bala me haram us hai si zon ne ju da hai se tu ja ya wa ma ko khata lo ja I video game na ni na ke ne Tamei kai suang in izan na nam diwang o si si bo thik na si phun ta ne Happy New Year 2021. Con